See you in a bit. Das ni don hayeng sa tiar na marba. Ye dari sa tiar ba dunay badiang ba pi. Ano po ini ini? No. Kuno mga Nakutan ni yali pan sabon na kamay pa. Like that. Thank you. Kalau dia perlu entas ni haban ya tre kum ni ya kre kam yung kam sem ya tre ya tak kum kiri kita kam. That's so funny. Atong diop. Ah ya sa tiar ya tre kam yung no ya rak no ya I men kimi ten. Marak sabon hoy. Marak mo. Very good. Wow. Mana ni? Haba kumne te kubaong satu ke jingruai. Suka basyong marwe. Dia kabar. 1 hour later. Right. 1 hour later. Ini po. Punong yang kaum ba. Ini bawan ai ba modi. Ini galak TikTok. Kayak baik arep so kunta. Sorry for this one. Ipo berang sama mantul aku ni bang ya tiar. Entah pas aku na interview. Kasih pelat ke sula kompomi sini ke sula lah. Tapi dan om pencap gede. I love you so much. Bagun ke sunram sini tu bayar ya kadang teh ni ya. Amar sini ti ilok. Burom bayar kadang teh. Umdai tang mga barok siya long untuk apa pikir nak dia yang tak lagi ya tak. A few moments later. A few minutes later. Syabukun ala dia bensai yang dia kumahir menegan ni dia kelas komplit kau serang mengamploy bensai. Dia saya kedepan seperti di bebat video dan si kau berdiri tangga putri kambing ke Johana muda. Muda semua. Kau itu saya dia mereka blok dengan dia itu apa?
aku tadi dok. Bye bye dan lagi share lupa aku baca. 2 hours later. Ini rano nih kesiar. Don race nih. Thank you for being